radhiyallahu anhuma. Qala dawu sapa Sayyidina Abdullah bin Abbas. Mare nek kang. Ana tolaku ala ahli Rasulillah nikah. Oh. Qala dawu sapa Sayyidina Abdullah bin Abbas talaqa Abu Rukanah Umma Rukanah. Talaqa megat sapa sing megat Abu Rukanah yaiku Abu Rukanah megat Umma Rukanah ing wong wedok ing garwane Umma Rukanah. Rukanah bidhammir ra, Ummu Rukanah, Abu Rukanah. Faqala mongko dawuh sapa An-Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Raji' imra'atak. Raji' ngeruju'a sapa sira Abu Rukanah. Ngeruju'a imra'ataka ing bojo wadon sira. Raji' ngeruju'a sapa sira utawa balenono sapa sira imra'ataka ing bojo wadon sira. Faqala mongko matur sapa si Abu Rukanah, inni sak temene kula iku tolaktu megat kula ha ing Ummu Rukanah oleh megat salasan kelawan tolak 3. Qala mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alimtu teman-teman ngerti sapa ingsun, qad alimtu teman-teman ngerti sapa ingsun, raji' mongko ngeruju'a sapa sira balenono sapa sira ha ing Ummu Rukanah. Rawahu nyeritakan hadis sapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud. Walafdu utawi lafati hadis iku Ahmad katu Imam Ahmad. Walafdu Ahmad utawi lafati Imam Ahmad sami juga dari Sayyidina Abdullah bin Abbas keng lafata dari jika dinto Imam Ahmad. Tallaqo Abu Rukanah imra'atahu. Mungkin tallaqo Abu Rukanah Umma Rukanah. Tolako megat sopo Abu Rukanah imra'atahu ing bojo wadone Abu Rukanah fi majlisin ing dalem majlis wahidin kang siji oleh megat salasan kelawan 3. Fahazina mongko susah sopo si Abu Rukanah alaiha ing atase imra'atahu. Fagala mongko ngendika mongko dawuh ala lafaqala mongko matur faqala mongko dawuh lahu maring Abu Rukanah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa innaha mongko sak temene tolak telune fa innaha mongko sak temene tolak telu ing dalam siji majlis, yakni fi majlisin iku wahidatun tolak siji. Wa fi sanadihi malan iku tetep ing dalam sanate hadithi Abi Dawud lan hadithi Imam Ahmad. Ibnu Ishaq utawi Ibnu Ishaq wa fihi lan iku tetep ing dalam hadis
maqalun utawi pira-pira maqal yakni pembicaraan. Dari Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu wa ardah bahwa Abu Rukana aneka meket de karajina ki peneka Umar Rukana Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ada budeka sahabat Abu Rukana raji' imra'atak beliin binena kake faqala maka ada Abu Rukana inni talaqtuha salasan ya Rasulullah kaula meket langsung telok fi majlisin wahid ning situng tempat ning situng keadaan yakni situng tempat langsung ebedi telo anti talikun salasan. Akhirnya si Abu Rukana ini kasosa aroma sakasta fahazina sosa atas rajina yakni Ummu Rukana maka Kanjeng Nabi SAW adabu raji' imra'atak bali boleh ya Rasulullah kula megetelo faqad alimtu engko la engko tahu engko la cek kakir yang megetelo fa innaha maka saungguna orang se meget imra'atahu fi majlisin wahidin salasan fa innaha wahidatun aneka napanya mana bitong situng pon banyak nika makol niki banyak pembicaraan yang kanto. Nampak maksud faqad ruwiya bada riwayat dari Abu Dawud min wajhin akhar anna Rukana talaqa imra'atahu sangguna sera Abu Rukana meget kerajin Kak Dinto asompaya dan Kanjeng Nabi. Dan ini kan riwayat dari Imam Abu Dawud. Wallahi ma aradtu illa wahidatan. Demi Allah ya Rasulullah, kula tak meket bini kula illa wahidatan kecuali situng. Nah, karena ring meket nikah hakan orang laki. Nikah riwayat dari Abu Dawud. Wallahi ma aradtu illa wahidatan. Demi Allah ya Rasulullah kula meket bini kula tak niat kecuali niat situng. Faraddaha ilaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam karena mereng sompa dari peseranya mana Abu Rukana maka Kanjeng Nabi membeli rajina deka Abu Rukana kala langsung beli yakni isra rujuk. Jadi banyak napa definisi atau napa maqal banyak pembicaraan banyak napanya mana tafsil eka dinto. Sebagian ulama ada unja hadits riyah dalil ala anna irsalat thalath at-tatliqati fi majlisin wahidin yakunu talqatan wahidatan. Hadits riya enja zahir wis jelas mun beda orang langsung ngocol megetelok dalam situng tempat yakunu talqatan wahidatan maka seteti cuma ning situng. King cambukan kantong ngaji. Waqtalafal ulama khilaf di antara para ulama menyikapi tentang hadis nikah fil mas'alah. Pertama, al-awwal annahu la yaqa'u biha syai'un li annaha talaqun bid'atun. Pertama,
orang laki mon langsung megeger kake pegeta telo bene bisaktati tanafus anti talikun ambu anti talikun ambu anti talikun kake pegeta dadi telo aneka fi majlisin wahidin langsung sekala nikah ning tempat situng langsung begeger telo kake pegeta telo maka pendapat pertama dari ulama annahu la yaqau biha syai'un li'annaha talaqun bid'atun karena nikah termasuk tolak sebid'ah wa taqaddama dzikruhum wa adillatuhum ampun mari bahas saben. Pendapat kedua atsani annahu yaqau bihi tsalath termasuk pendapat Sayyidina Umar ibn al-Khattab, pendapat Sayyidatina Aisyah, pendapat fuqaha al-arba'ah wa jumhurul ulama as-salaf wal khalaf. Pendapat kedua ini sebenarnya modud apa? Annahu yaqau bihi ats-tsalath. Orang mun langsung megeger tolak langsung telok fi majlisin wahid yaqau bihi ats-tsalath. Tetap jadi telok. Hadis di atas ini ya banyak takwil. Banyak takwil. Aneka riwayat dari Imam Abu Dawud. Wallahi dabune Imam Abu dari sahabat Abu Rukama. Wallahi ma aradtu illa wahidatan ya Rasulullah kula sumpah ke panjenengan demi Allah kula tak ngarep atau kula tak niat meget karaji kula illa wahidatan kecuali situng faraddaha maka rajin kula langsung bali bi Kanjeng Nabi paham jangan kula nggih dadi nika banyak takwil banyak pembicaraan maqal kak dinto para ulama di antarana sepertama mon bada orang langsung irsalus thalath ngocol langsung telo at-tatliqat fi majlisin wahid yakunu talqatan wahidatan maka dadi ning situng kake pegeta telo bingkole dadi situng. Pendapat kedua yang kibaneka termasuk pendapat Sayyidina Umar, Sayyidatina Aisyah wal fuqaha il arba'ah wa jumhurus salaf wal khalaf. Nikah tetap terjadi telok mun beda orang laki megegel tolak fi majlisin wahid dalam situng tempat langsung kocak dadi yang kita nikah dadi telok ya kau. Nah, dadi ngalak sing ngestete bae. Ngalak sing ngestete. Ngalak sing ngestete. Dari masa ngestete, imon pancen la tome batelo, berarti tome batelo, mon pancen la ngocak telo ki tome batelo, berarti ki wajib napanya mana muhallil, wajib muhallil. Nah, sebagian ulama ada bu arapah hadis kela di para ulama fuqaha as-salaf wal khalaf berpendapat bahwa jadi telok karena Kanjeng Nabi tak jelasaki situng majlis. Hadis kan tak ada nerangaki masalah majlis. Engki dari mah hadis tolako Abu Rukana Umma Rukana faqala Nabi roji imro'atak. Tak jelasaki masalah majlisin wahid au majalis tak terangaki. Nah, karena beda tafsil ben Kanjeng Nabi tak nerangaki hal kana fi majlisin au majalis, apakah Sera Abu Rukanah kala megeta fi majlisin wahid au fi majalis au tabening majlis-majlis lembung kone peker situng
ruang tengah pekat situng, dapur pekat situng masalan. Mon nega mon jelas monan. Karena tak terangaki fi majlisin au fi majalis. Cuma langsung Abu Rukanah meket dek kerajin telok. Maka banyak takwil kan tu banyak tafsir daripada kalangan para ulama. Bade singaranin tak tomebe bade singaranin tak tomebe telok tomebe situng. Karena fi majlisin wahid alasana. Sependapat kedua, karena Kanjeng Nabi tak jelas saki fi majlisin au fi majalisin, maka tetap terjadi telok. Nika pendapat si paling kuat. Pendapat Sayyidina Umar, pendapat Sayyidatina Aisyah ben ruwatu Ali. Perawi-perawi semontut dari Sayyidina Ali bencukan madzhabul arba'ah, bencukan as-salaf wal khalaf, ulama as-salaf wal khalaf annahu yaqa. Saungkuna orang mun langsung ngocol napa kelak mekeker tolak langsung telok aneka engki beneka tetih telok nika pendapat sepaling kuat. Karena hadis kelak tak terangaki bahkan berderiwayat lain dari pesiranya mana Imam Abu Dawud bahwa asompa saatnya ma Abu Rukanah kelak neng rapra neng riwayat lain waqat rawa Abu Dawud min wajhin akhar ahsan minhu. Abu Dawud meriwayatkan hadis dari wajah akhar, dari jalan lain selebih bagus dari riwayat saya atas kele anna Rukanah saungkuna Rukanah kele meket kerajinah lacu asompa ke Kanjeng Nabi wallahi ma aradtu illa wahidatan, demi Allah ya Rasulullah kaulah meket bini kula kak dintoh tak asaja kecuali asa jeneng situng. Nah, karena banyak maqal yang kak dintoh, banyak perbincangan di antara para ulama, maka bersyadabu annahu yaqa wa annahu la yaqa. Bersyadabu tetih ning situng, tak tetih telok, bersyadabu ni kesa paling kuat pendapatan kebanyakan annahu yaqa. Ini ke tetih telok. Nah, mendhahir hadis kisah nikah. Mun sama pada orang nyongok dari zahir hadis nikah. Zahir hadis nikah. Mun se napa nyaman berpendapat dadi telok. Berarti ada fitnah. Baik ngocak langsung telok atau beliin telok kali. Anti tolikun, anti tolikun, anti tolikun. Dadi telok. Atau berlangsung sekalian kakek pegeta telok. Lah ini kasih banyak makal. Zahir hadis annahu la farqa baina ayyakula anti talikun thalathan aw yuqarrir hadzal lafaz thalathan anti talikun anti talikun anti talikun kakek pegeta kakek pegeta kakek pegeta beli telok kali pon ada beda pendapat mereka pun dari zahir hadis king si banyak pendapat selangsung betul sekalian anti tolikun salatan kakek pegeta telok bingkok. Nah nikah berdesa ada bu jadi neng situng berdesa ada bu jadi telok nyongok dari zahir hadis nikah sobung pitene mon nyongok dari zahir hadis nikah oleh karena itu nikah perlu pembahasan dan cek langsung gegabah dalam motosaki. Karena Kak Dinto banyak agwal, banyak pendapat-pendapat daripada kalangan para ulama. Banyak pendapat daripada kalangan para ulama. Cek karena berek, cek karena eman, karena takut kepolong orang lain, sehingga sampean menghalalkan segala cara. Lebih bagus ikhtiat, engki ngalak pendapat selebih ngesteteh, berarti tome betelok baik. Sampian ngocak anti tolikun salasan kakek peget langsung telok ota beliin lafat anti tolikun telok kali anti tolikun anti tolikun anti tolikun aneka pendapat dari Sayyidina Umar ibn al-Khattab Sayyidatina Aisyah dan para fuqaha para ulama juga berpendapat bahwa nikah yaqau tetih nggih nikah wal fuqaha al arba'ah madzhabul arba'ah yani
wa jumhur as-salaf wal khalaf, sebagian besar para ulama yang terdahulu seben se akhir aneka tetap tomepe yang kita nikah tadi telok. Annahu yaqa'u bihi ats-tsalath. Sayyidina Umar, Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidatina Aisyah, waruwatin an Ali, dan para banyak riwayat-riwayat dari Sayyidina Ali, wal fuqaha, orang-orang se ahli fikih, wa jumhurus salaf wal khalaf. Jadi ngalak sini kebai, mon beda orang meket anti tolikun salasan kakek peket telok bingkok. Itu telok berarti. Mon beda orang ngocak telok kali anti tolikun. Menurut pendapat ulama se ngaran nikah jadi telok, la farqa baina ayyakul anti tolikun salasan au yukarrir hadzal lafat salasan. Beli telok kali anti tolikun otabe anti tolikun salasan pada boy. Pada tetina. Nah, paham ini? Jadi mun beda orang ngak nikah kejadian kasus ngak nikah jawab nikah pun ya beda singaran ente disitung mun langsung fi majlisin wahid karena kanjeng Nabi tak nerangaki majlis kan kanjeng Nabi nikah rukanah meket deka umurukanah ngakone kula meket telok kali ya Rasulullah kula meket telok ya Rasulullah engkau lah tahu pas asompa riwayat dari Imam Abu Dawud, wallahi ma aradtu illa thalathan. Demi Allah ya Rasulullah, kula ngarep cuma ning situ. Nah, karena banyak agwal, banyak pendapat atau maqal, perbincangan di antara para ulama, jadi tak ning ban soroban keng se ahsan ngi panika selebih ngestete pole al ikhtiyat montut pendapat selebih banyak. Nah, montut pendapat ngi dinto terjadi peketan telok. Paham ini? Nah, sekira ngesteteh dalam tolak nikah cek sampai ban soroban karena mun kelero sakone kul mancinengan naudzubillah bisa teti zina deki hubunganna. Nah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli